Namaskar bengin sedang ya kenika video ke bawah tasngi ngashkwa ban kerpa ipi boro bopinya follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ang ba kimjuyo ya ki notifications ladangi pelike ya ki video ki bathamai tiha kenika Instagram account pan ngi pentip baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelike ya ka video ke bathamai hakini ki stories ngi shed upload mala kapor ngi pentip kum kane bangila upload video ke bathamai po YouTube bat ladapi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat saklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke bathamai ti sungba follow yang i hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo iki videos ki mingi upload thamai ti sesisen pat ngi pinang sungba pi baro syakanika channel ke jongi bat hakanika video ngin pe ya kenika post ke brang syrat mai apo Shillong Meghalaya ya kenika post la palat daka Meghalaya State Rural Employment Society lanika SRES mentau benai arajar apo ar kerteng jo kenika post kedai accounts assistant kelas de lanika tarik bakado papila ban submit yaki applications kedai ho arpesan tarik benai Julai arajar apo ar ia kena ke post accounts assistant ke belai arteli ke age limit kedai lai pesan senam syapo ka salary lanika tulap kedai arpesau hajar plus pinyo baki allowances ru hakshi benai ke educational qualification ke longkom ne peladi ban pendap ia ka become badru pidai bandan ke computer knowledge bat pidai bandan ru lai senam working experience hakikam accounts ki candidates ki belong eligible lani ki bakwa ban apply ki ke post pihak ban apply online lani offline ya gitu ki bakwa ban apply online pihak ban apply na ka link ke bang ai po description jangan ke video ya gitu ki bakwa ban apply offline pan pihak ban submit ya ki applications ki jongpi katkom ka format ke bala ai po ke website www.megsres.nic.in pihak ban submit ya ke application syaka Office of the State Rural Employment Society Office 3rd floor Simply Building dan giti Shillong Meghalaya ke official notification lani ka official notice ke belak pelai hi dah ke Meghalaya SRES la ai po description juga ni video te sungguh download bat boleh syaya ka coba pen apply ke ni post kana mo pin tip show syapang wiki details